Apa lo bro? Lapar bro. Lo ada nasi nggak? Ada lau nggak? Makan dah, ada no banyak. Menurut lo, aduh makan dulu deh ya. Cek dulu nih ya. Masih mantap nih bro nih. Lapar gue bro. Ini gue habisin apa nih bro? Habisin bro. Hari belum makan bro. Baru kena lontong kemarin 5 meter. Kasian banget. Launya apa nih bro? Mantap nih. Gitu. Mantap nih kayaknya ini launya. Yeay. Kosong begini lu bilang ada, lu nge-prank bro. Masuk deh. Ada lagi nggak di situ? Banyak, coba cek dulu bro. Oke bro. Apik aja ya. Adanya sate doang bro. Pasti gue makan kecap sama saus. Gila kali lu. Aduh, udah dah. Biarin. Nanti gue makan. Wah, mantap nih bro. Asik ya bro. Gue punya ide nih bro. Gue pakai masak lagi lu bro. Ya elah. Apinya kagak ada lagi nih. Lihat nih. Apaan bro lu cuma makan apaan? Saya langsung gini tuang. Gitu. Nah, kalau tuang begini juga bisa. Bro, wah banyak nih bro. Bro, mau tahu masak gue caranya kayak gimana? Jangan kepo lu bro. Oke, nih lihat nih sini. Taruh sini aja biar anget doang bro. Kan? Makanan ala abri bro. Taruh sini. Diemin dulu bro. Paling 10-15 detik. Udah bro. Udah jadi. Mantap bro. Kita tinggal makan. Bro, kita tuang dulu bro. Wah, mantap banget. Campur saus bro. Wah, enak rasanya bro. Wah, gak ada saus bro. Makan. Bismillahirrohmanirrohim. Mau bro? Yeah. Mantap bro. Agak asin bro, tapi mantap, enak bro. Laper banget bro. Gue bilang 3 hari bro belum makan bro. Gue kena lontong 5 meter. Ah lu gimana lu ngomongin gue mulu. Nah itu kalau lu makan gue kasih ini makan lu. Enak bro, bener bro. Udah pun begini angetin doang. Tapi rasanya sama bro. Itu sardennya merek apaan bro? Pokoknya mantap dah sardennya. Udah bro ya, gue makan dulu ah. Daripada lu ngantuin gue makan, gue lapar lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Jangan lupa. Lu mau gibeng lu.